Joten mine kod rowere e kaunti ma Kwale ojiwo jende mondo owuog oko ka romgi kendo ndikre kaka jolut ombulu. E romo manobagi kod jotelogo e gwenge ma Kombani, ne gijiwo rowerego mondo owuog oko ka ombulu kendo giwuog oko mar laro kombe mopogore opogore mag siasa e kinde mag yiero mabiro. Jotelogo olero ni kwan mar rowere ma osekawo ombulu pod ni piny mokalo e alworano. Fursa imejitokeza kuwa tushirikishwe moja kwa moja katika mabadiliko haya kupitikia kuchaguliwa wa viongozi ifikapo mwaka wa 2027. Na ni wito tu kwa vijana wenzetu wazidi kujitokeza kuchukua kura. Idadi sahihi iko chini, lakini muda bado upo kwa sababu hili zoezi ambalo linaendelea kwa sasa ni ile continuous. Na tuliwork na very amazing women wenye wanataka kuwania kiti in 2027. And walikuwa nafikiria sana solutions to the problems zenye community na face, from water security, food security, insecurity and so much more. Sana wanawake tujitokeze kwa wingi na tujiweke katika vile vinyang'anyiro vyote vya vile viti vyote vya kisiasa. It's a very high time tusimame tuhesabike. Wanawake tunaweza, na I believe wanawake ni viongozi bora na wazuri zaidi. Take this opportunity to urge young persons in Kenya to join political parties. You know that political parties are